Ka office jangkarat buam menta kesngi kala penlong ya ka program le buram ya usembut menteri rangba ka sarkar jela umasnya bhalang dhar halor ke jing kloi jang u ban yarap ya ke jing e ha ka baya day bat ka krang shuri ka jaka jangok kai bapau bat menta kesngi la IT sendan ha ka rat buyam ban stang penyat no ya ka te ka jaka Hakani kesngi haka jinga lang bala penlong hamadan lat khor menteri ula pli ya umau nongrim ben penjerngam ya ka klau jang karai buam da ka bathung ya ki tenrai ding hado art pholak tali lingba ka regeneration Meghalaya project da ka jinga tre lang ka earth tree environment private limited menteri ula peliru ya umau nongrim jangka kshat bala ai kerteng snyau bhalang dhar waterfalls ka badan ha am tharong pedeng thangchap amlaram subdivision west Janti Hills district ya kani ka jaka la ai sungu bha da ka rai buam sho sembut menteri halor ke jingle bha jang u ya ka rat na ka benta ka krang shuri bat ka jing bentoi ki pat ba nong shang shnong nakaliang menteri ula ong shen un sawan jungo hi dalade ya kani ka jaka khanang banwan ra ik scheme penroi hapo ka te ka jaka na ka benta ka kam jungo kai perthai ha ka te ka than Shu usembut menteri ula pensngau ye ki kampen rai ki ba ka sarkar ka lale na ka benta ka kam jungo kai da ka ba ailat ban seng ye ki homestay ki bala poi shaka san hajar tali hapo ke jela na lor ki hotel bat ki wede ula ong ba ka jela menta kala pau ba hai ki babun ki liang bat ki babun ki brio na bar kila ithu lut ya ka jela Meghalaya Hakani kesngi lawan bandan lang na do Abhinav Kumar Singh IAS Deputy Commissioner West Janti Hills District Ujakpal Singh Dhanu IPS Superintendent of Police KSTO Civil Amlaram Kong Vevo Tulu Kezo IAS UMLA Barim Ma Stephenson Mukim Kidoloi Kinongkit Kam Karai Buwam Bat Kipat Ba Nong Shangshnom Ka Lat Khor Halor Ki Wede Ki Balasha Khot Sngpa Lapan phu shushu ya kini kesngi da ka jingshat thama na ka sengkhasi mau plang bat ka jingshat tanrai da ki khon samla ka rai buam kum kadak jang ka jingkemen na lor usembut menteri lapan ko buram kumju ya ki executive member ka rai buam ya umma sumiyo SNS sayo advisor ka rai buam ubala airu ki kentin ai khoblei ha papen kot ya ka jingalang ka rai buam ka bakenthop ya ki southly ki kur ka ta ka buam kriem surong sumer State Meghalaya Umaya Gini. Untuk oklam benro asa, nrengat wagi bopon gibalang ko emeni po. Burlang gabanga, opir man skati, uteu klawat yang gajat bro, wa yo desaki de ikmat yang ye. Ini ke generation man ko emha, hadu kate o yo usaki ye kikam lo bha, wadali. Ring mau, si sundan yang kita kinongsu. Để cùng lấy số quân cả team shot và đặt thêm số na sẽ cả si một yêu lần ba ini kejingito yang I unang scam so ka bat ngai kamode nam e pato ye phi ya gani ka chat u MP kejing snyau maya bat kejing snyau jan u I ki khon yong ka rai rok wi Generation Meghalaya project Ingi konderat kinongre kanongrat le ihre itu le ihe pedi ba de ski yongi het yongi district ngado SD BC SDO kamtam kajingam lang yang usaha saya halang ha kamu tentu ikam yubha to man hikam mat ba yone ilmu ina mata tani yang ni sakti kontrol mata ikam ini Nagkur buang kepat, ingkur sulung, usnya bahawan cekmat, kur yung sulung, kepat yo preston, usnya bahawan cim. Tiu kamu advisor yang ini kesini. Hago poteng hobot hago lejat ke yang pi hakarat ke yang pi. Kamjo ai kuble le gidaloi yang ini kathan. Kiwi teruan gidaloi we nang na kiwi teruan gerai. Kirong ba chnong kupramarjan
Uma Stephen mungkin uman kau XMLA yang ni kan wini lurung ba OEM sebentar nakalau yu penolong yang ni kam UMDC umaya yung KXMDC. And also I would like to express my sincere thanks to our Deputy Commissioners, SP and SDO and the officer from the Tourism Department and all the officials from district administrations who are part of this program. Without your kindness, without your support, it won't be able for me and the right to solve this problem in a very short time. Kamtam kajin kublay ko karpang ko miduang yung mas sayo man kawadway sa yung pi. Uwa pandok tiya, pandok din nga master ko may bubay ingit kam ng yung tiya niyo. Tas nga sorong ngong kau nung yalang yung PM kam kini kendrog yung i. Kuwan nga masin nuwan ra ya kasuk ya kasan. Hagawan gon ka kor ka jay karay kamulok kailaka katsong katao. Kui kam ginomi kamapi yo trang nota mi tawan ra ya kasuk hagawan gon ka banta. What the priority of the sarkar yongi Jongi, we are here to protect, to defend, and to preserve the right of our beloved peoples. Sa sarong nakaliang yung ating public isnan, wati BM bigam kajing wait hapon yung bigam girait, dari kami kur po gusto lagi kur. Halang kajing pelay yung pelay wala jirong siyaw. Apa unur kriang yung pi, embig mesin, waka menutei kon yung mangi kon go dap cenderang dap pentai, ki kon go tibru tiblai yung gerak go amu yung pi. Kini to kinong yalam, kum sarum sa klambay ne nemtai bau tei kanamay yung gerak yung pi. Ngawan ini cimentamang wan kau buyung ke sorka. Wan kau peacemaker, ya kau wan kopi chen begini. Wak periang alam kiri long kirai kudang saten gumi open baik. Siang tuo open baik ya ke problems which is a long pending issue untuk usul yang apa di singar sidoni. Handai kedua kau ngawai kau harus usul untuk kan tingginya ujar lagi kon kau ngah. Yo mangi kon go po ko pay ha won Right, have to. Hi kamtam iban pranong janti ani leng ni ba won jo kam kelam ne kwi ta notice kam government of Meghalaya ya ka Krangsuri wa ka Sunong Pudeng ter kata dang identify new locations tina ka sarkar bisa tu bro ne ba man program from day to day basics things namani kam sarkari ko komba I focus with tourism sector ba kanito ko winning sector ko ekam jam ye gibriogi kita to ka dauba one numbers of hotels, number of resorts, number of homestay ek opportunity could you number yes of course amigo one hotel hai in term of big infrastructure in term of big companies katu irap ko na kaliang kamtam ganin go em scheme ni homestay scheme irap ko kamtam minong dong yung go memran TM like 30-40% plus minus utok subsidy wa adi naite daw chim yo arjar khatra ay for form your government MD1 emi homestay kamasan spa tam daliran ni lamba initiate your government hadi the form your government one in the scheme in the form of subsidy kat kauman kanito Muslim di detai je ka sanajar ni homestay kanito ka widu la emi sanajar ka homestay into do so muchi yung la arjar mundi akan mo jam kita to ka fokus ikam sarkar wa kamon ra hane bon gibli kum sao to bi ya ukrum sarkar wan kam scheme homestay ya ukrum sarkar wan kam scheme vehicle tourist Toyota gitu tekani woro mong hole mentu mi resort di mister hawala itu impacts ko din tisne marsnam sa nete daw to kam in term of tourism destination ka stadium ito ani sa kumeno khanai pito
wag India or ultimate ko nga. So the life is Bombay, Hyderabad, Maharashtra, so all is big state. Mario Mushilong, everyone knows. Untuk doh India, kam taman wan international artist tour sa India. Mare cross ke India ang fast will go to Shillong. Kani to man gawi to ko boromba ikam ga state nei dawo pi support. Dalam gipaiba am support ngani ro imiuran kam government. Ay kublay kerpang ipaiba yung ikam tan ga state ro gawi uchembi kam football. You poi berkat baga ke Meghalaya em ga page yung FIFA Google. Member berkat. Yang akan mau ni udah cemo presiden FIFA membe wang chief minister. Nei klamar nanya. Ang piganay wano naite from northeastern part of the country. Ang we ka favorite direct atau udah football kana yo to we are football fan state. Pa berkado hajo for you chong chiri o la acknowledge we. Kani man is something is great for the state of Meghalaya.